Cárcel wasipi sinchiruna tiyasqankunamanta sentenciata qhispiycachinhaku kay expediente número 05436-2014-PHC yupaywan. Hinallataq internokunapa umanpi sunqunpi yuyayninmanta usuchikusqankunamanta kay expediente número 05436-2014-PHC yupaywan. Kaykunatam Tribunal Constitucional wasi hatipanja audiencia pública nisqapi pichqa punchaw mayu killata. Tribunal Constitucional wasi niykamusqa kachkansi kay estado de cosas inconstitucional nisqa cárcelkunapi sinchiruna tiyasqanmanta hinallataq pirqankunapas saraskisqallañas tarikuchkan. Hinallataqmi pisinsi servicios básicos nisqa tiksi suyunchikpi. Chaymi Tribunal Constitucional wasi sayarichkan kay interno CCB sutiyuqman. Paymi tacna cárcelpi tiyaq. Quejakaramunsi, pampapi puñuchisqanmanta, hinallataq mana atención médica nisqata chaskisqanmanta. Tribunal Constitucional wasi Ministerio de Salud wasita kamaykachisqa, hanqaylla hawananpaq. Hinaspa hampinanpaq suboficial PNP MHFC qallariynin sutiyuqta. Paysi ñakarichkan yuyayninmanta hinallataq umanmantapas luriganchu cárcelpi. Chaymi hisp'ikachisqa estado de cosas inconstitucional nisqata. Llapallan yuyayninmanta unquq runakunapaq. Cárcelpi tiyaq runakunapaq tiksi suyunchikpi. Llapallan hinchasqa wasikunapaq. Chaynallataq Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, INPE wasita, hinallataq Ministerio de Salud minsa wasita kamaykachisqa, hawanankupaq, riqsichimunankupaq, hinallataq ruwanankupaq Plan de Acción nisqata. Chaywan waqaychasqa hinallataq yuyayninmanta hawasqa kanankupaq, tiksi suyunchikpi. Aswanja tukuy kayllam kanan punchawpas pasarunñas. Kay watapi suqta punchaw enero killallapiraqsi llamkananku kasqa.